doi wam khatar kan have posi have chang chang have ni da mang chako ana sai area ko na yam na henjana usalangang ora ga yam lai gre ko yam lai gre hoji khudam moina hoji Mizoram da chahi mangang manung da crime chen na ba foreigners chatruk ka chamri ga humfu phare na report tawre ko asigi manung da Mizoram chahi mangang da crime nu chen na ba foreigners chamri ga humfu 460s pha matam da Myanmar masa 439 yawe na si kotrok fongi ko aita ga di Mizoram da foreigners chamri ga humfu crime chenaba foreigner phare ha matam da 439 si Myanmar masa ram tar ga di Manipur da di kyam yam le mani ko si koi khangmam chang he dare ko den aduna Manipur da thoiba crime ji gi manung da honorable prime minister na hagi bada koi India gi manung da illegal immigrant na tar foreigner lo na ya da mong da le yu mayam je koi no compromise ma hai ko koi compromise tau roi akoi lema tharo is ma haira ninga na paper da ko ai tar ka di Manipur da le ba thui ba issue je tangai fa na part of si khoi kum ni yum changi hai tare ko Manipur da tangai fa da na thui ba irang tholi ba irang hing si ngarang na handa akoi Tamil Nadu gi ko governor oi ba khoi gi RN Ravi ko then hana gi khoi gi Minister of Home Affairs ki integrator ram nipa do aduguma nipa do na phau da north east ki manung da na tagna India gi manung da akoi India je ani thona thuga ya pamba akoi illegal immigrant ma ama influx tawra le ha ba je akoi masana kotok fonga ba ne ko adu India gi manung da akoi na part by part lai na ba yari si India gi manung da illegal immigrant ma ama Bangladesh gi lakpa na tagna sagi Myanmar gi lakpa ato countries na lakpa dugum bang sagi foreigner tagna illegal immigrant ma ama influx tawna Manipur je akoi international security da threat tawna India ji akoi yamna awa film hai tare ko thena ko yawi mami ma moina silently moina sagi habit nungnang phongdu open hai dare ko sigi stage jora bajok to Manipur thoi be irang je aju union home minister na dika kari haire union home minister ne hoji haire si Manipur thoi irang ji ethnic community ne thok ba dugumba moi mase pangtong tong na ba panga hana wi type de uhal bunmi mami ta ba je masi nuai te ba ko anu Manipur thoi be irang si matang da illegal immigrant mayama hana gi leram lenga ki hana gi leram lenga hai tare ko hana gi leram ba state lenga am leram baduna piba report ki matungina ko state lenga na piram report se ko sumang yaru dari ne jamang se ko state government na piba report ki matungina Manipur da illegal immigrant mayam influx tawre lo na ya da village mayam hengalle ko adu lenga ki chief minister biram badu ma se thomam biren chana haira potoni ko madu as per government honorable lenga am ki chief minister amna haiba wahi je as per record madu mang ya ponte natra aita ga di mana piram report mayam jing do ngasi honorable prime minister na madu channa ba yade channa ba yaroi Manipur da influx leite illegal immigrant changma leite natra na khoi foreigner changma leite ha haibi ga dre ko khoi lai posni ko aduna chumba nena ta da ponsi mda leiri ba dugumba awa ba khungtham da leiri ba Manipur je lakpi ga dre honorable prime minister na ta sengna thamoi sengna Manipur da changjal laga leiri ba dugumba illegal immigrant mayam jing je ta sengna khoi chap chana muthat kani tanthok kani logi mutun action logani whatever tahoni ngo thokra di tahoni mo ke pa man lei ba ko aduna den amana Manipur thoi sahi ani helaba lan se athu matam da as soon as possible ai doshinam khona gani hagera kai gum thajab amadi Manipur praja miyam gi dawta khanbi rakanda as a whole India gi wena part of state among the jari bani na ko ado India gi state among the jari bani na khogi hana Manipur se dugum ba yam historical oi ba dugum ba sagi leba amani ko adugum ba mayam ju ubirakanda India gi prime minister na tasengna khoi yam ikai khonno upibum changi ko aduna magi oi ba kholon si sabsana in the interest of the general public on the Manipur khundari ba phuru kunthra mari gi manung khundamina le phuru singi khambi rakanda adugum ba hana gi Manipur sahi lising mari magi le puari gi Manipur ko ahalaman thamira Manipur ko adugum ba yam historical le Manipur do adugum Manipur ma state am oina gi damta ai thok tawgani hami thajaba dum di pihani ma leyeba ko adun ta nang sai gi la ka nang sai thu ba ngang bagi yana ba ngang ba mamin sun chap poitara ga di jamangsa mausha ni ko mausha ni ko ngi sai gi adum tawda da mo hai tare ne ko tawda da mo gi kare hai ni saugduna ba dagi den man nang sai gi matam sang amina warogduna ba sai gi manna ba haido manna khonna ba gi mami ma dum la ko tara ga di mausha ne thamjage aduna honorable prime minister na lakpi gi khongsi tasengna chap chana vision amagaluna na haitare ko khongthang amagaluna na magi manung internally magi politically vote khomba khomna ba masagi whatever magi rajniti gi platform da magi political platform da moi tor jabna amani aduga leiriba sahi ani khare hela badugumba khogi ki terrorism gi lan chithing nang leiraba Manipur gi ona di chap chaba apex khoi compact aidare ko khoi tangai phadna khoi agenda amagaluna na lakti khunsi de ai sima tawguni
सिम तौरमगनी है थाजबदुमदी मनपुर प्रजा पीहनिंग लेबको अदुना अदुगी खोंथांग नत्रगदी साइ एरिया से मौसा हाइनी ngahaktang एखोई करी हाइनी वरो पुरोदना हाइतारेने को प्रजासिन वरो पुरोदना खोगी सक कोई कन्नना हाइतारेने को माइथोंग कन्नना बगदमते खोई ngahki कोइथोरपगी ओइबा ngahaktang कोइथोरपगी मामी मोय ओइबोय तारगदी ओजमंग जमदु थोइने कोइदा हाइनी मौसा ने थमजगे अदु लाखिदरि खोंथांग सी तसेंगना सही पेपर में हाइबिरिबा मणिपुर के दुगुंबा लोइन ऑर्डर की फिल्म खापोना मा डिसिजन लोगन है फिल्म लेबनिना तसेंना थोकनिंग बथोक्सनो मणिपुर दा थोइबा प्रॉब्लम खुदी मक्तो माई मखा लेबा तनी मागी ओइबा स्टेट नि को अदुना मदुगी प्रॉब्लम दो चंगजल लगा लोशनबा यादगी मतेंग फंक्शन बन तरगना मदु अफबा लंबी ओरना बगी दमक्ता थोकनिंग बा इशू लेशन थोकनिंग लोइन ऑर्डर के काय लेशन दो आई चंगा थोक तौनी हाइबगी अपाम दुमदी थमनिंगी अदुना मसी बियॉन्ड माई कंट्री मनुंग दनी मागी लेबा उंग दनी को मागी आई युम मगी मनुंग दा होय येना खादा नुंग थोंग पे नत्रगना मनिंग थोंग नुंग थोंग पे नत्रगना ममांग सुमांग थोपदा नौरी कापो याय ना आई मपान मपान थोर ओरिस मितारगदी ओरिनी थानिगो थाजरक्शन नुंग थोंग थाजरक्शन मदु कन्फेस थेनरा कांदा मदु बोदो नुंग थारकनु नुंग थागनु अदगी नौरी कापसकनु हायब चंगी हायब निंदा पोतो आइगी लेरिबा हिंगो नाइगी लेरिबा युमदु ngak से हायतारगदी मफम जाना नुंग थोमकेरा नौरी कापकेरा मधु इसाना ममांग थोकान लेपकांदा मधु थेनम चंग हायब निंदा पोखा हायजम पोतो अदुना नौरी कापानी नुंग थोमानी हायना ngसागी आई युंग पान थोर हायतारगदी लास्ट दी एकदम सुमांग द नौरी कापा नत्रगना येना खादा नुंग थोंगपदि लायना लास्ट दी थोंग थुगारकनेबको थोंग थुगार चंगिरकनेबा हाय आई खोना जिनुंग पोतो प्रजा मियाम असाव लाक्तारगदी अदुम थो थो मारे चंग हिबेदन परमानी माने अदुगु मगी इंटेंशन यौदिंगाई ममांगदा चपचाना मणिपुर की प्रजा की इंटेंशन खंबीरकांदा नॉट ओनली फॉर कोई कम्युनिटी में वानथले को खाइ को हुंदामिने फॉर कुंट्रा मरिसी खंबीरकांदा मणिपुर की लेरिबा चपचाबा हिस्टोरिकल मागी यामना मगुल लेबा दुगुम स्टेट मागी हुजरक पाइदारे को इसागी लोन इसागी कल्चर इसागी ट्रेडिशन इसागी हिस्ट्री को इसागी फिलोसॉफी लेरिबा मयाम जे कुपना मदो सेंटर लेबल रिलेशन उम चंग हेतारे को मणिपुर से कमाइन तो मणिपुर नो मोइजे मसागी मरो लेजिदा बलेबागला मसागी मयक लेजिदा बलेबागला गाइजे आपको यंगम चंग हेतारे परमानी को अदुना मरोन एक लेजिदा लेबा अमने जिम सना खंकाना दा एरिया द एज पार्ट ऑफ इंडिया की स्टेट मोइना दा इकाई खनो बिहुन तो मागी ऑनरेबल तो थो एरिया दो अदा एरिया द एज ए लीडर मोइना मसागी मपा ममा मन मसा नुसीबदबु मसा सोनाई बदई माना पुक्सा मसा सोनाई रे हैना इचाना ते हबदिया रोइदना परमानी को अदा सेम थिंग खा जनिंग दी अफ मसा यावगनी फत मसा यावगनी खंग ऑप्शन ब यावगनी नत्रगना व्हाटएवर मिया माना दब यावगनी अदु मया मिंग दो चप आना मियम दी यमंग बदुगुंबा लीडर ममा मपा मथौ तारि हेतारि परमानी को अदु आईएएस ऑफिसर होइबा आईपीएस होइबा को खरा पैसा पाइबा खरा हैसिंगबा खरा ठिकादार खरा पैसा तिना खरा जॉब तो ममी दुना इचानी हाइ हैबा खरा सुबंग amjadaba dagi subada magi normally daga le khara sujara kanda hingno hanu jai bai chadu na sagi sha thoktra bani na icha na ten ha hatara gadi adu mai mama pa du di tangai phadne khoina sagi hadi sagi benefit tan madu ba sagi mama pa ne khoi har kane ba ko adu na suma mayam ji khoi kupni yeng kanda as whole manipur gi oina khundamine praja sing khanbi da kanda as a prime minister moina ika da daga habadu madi chai area kan hajaroi ko ithau dang du madi khang tau biu ko khang tau biu manipur gi lai ba sagi manipur gi lai ba sagi issues arai ban tre na lai ba issues je khoi amu hangana hana ge du man normal stable life ma da khoi problem gi ba pandam da adu miyeng thambir kan da la khoi khongsu si ta sengna sab chana manipur praja फुल कुंट्रा मरी लेमिन कुंदारिबा मियोय ला कुंट्रा का तरुक समथिंग हेना लेरिबा को दुगुंबा प्रजासिन खनबि रकांदा होल मणिपुर एज होल मणिपुर मोइना मणिपुर gi ओइना हानागी ओइबा मणिपुर दो दुदा खुंदाबि अदुदा हिंगनबि यानबा लंबि अमदा मियें थंबि रकांदा दुगुंबा खोंचत अमो हेनजनि हेफम दो फाइ थमजगि जमांसे